سلاف جوارا هم خير هاتن قناة برتوك حزي از ایرو جوارا بحثا پودکست دنگی پرتوکان بکم من زن نفدمه که از پودکستان جی چه دکم جبو و آماده دکم جبو ادبیات حزان جبو پرتوک حزان اف چیه وکه شیارا من ام بیجن سلوگانا من آنجی دروشما من اوکو از دنگی ادبیات بگیهنم و که هنجی کرم کن ورن ام بهبرا دنگی ادبیات دهمی قادان دا دهمی قاد مجراین ام بیجن دیجیتال دا بگیهنن همی کردن همی پرتوک حزان وجه حزان از وسط بيجم جوارا لبيديا كو از بحثا بودكاست دنگ پرتوکان بکم دبي از جوارا بحثا دنگ پرتوکان وك سپانا دنگ پرتوکان بکم جبر و افگلك مهمه كو هن دنگ پرتوکان و سپانی بزندن كو باشتر فهم بکن که اف پودکست دنگ پرتوکان جی چیه او لکوته وشاندن و بچه هاویته گهداری کرم اف دنگ پرتوکان سپانا دنگ پرتوکان اپلیکاسیون دنگ پرتوکان ایدی جیانا مدا گوهرتن چیکیه یعنی جیانا مک کردان دایم بیجن ین کو دخوازم به کردی بخوینن و به کردی را علاقه دار ببن سر کردی سری خو بیشینن یعنی بخواندن و نویساندن کردی را بگوما دنگ پرتوکان تشتکی وسط که کو هن کو در دنیای دبن فرق نینه از اینها به پرسیل وبکم جواب بکم که هن حال کو در الکیجان باجاری دیجن شکرم خود بن ویدیوی دا بنویسین بلکی پایتخت اسرائیل اورشلیم'e Anjeli Washington DC'ye Amerika'ya bijen an bajaraki Avrupa'yı anji Afrika'yı Asya'yı Çin'i nizanım de kuder Anjeli bajaraki Kürdistan'ı fark nake edi sepana denge Portugal dişteki usak deke ku Portugal'in bedenk u Portugal de da hene u eften derdeste ve de bir hun teli çabukun huni biçin ser huni bir histoken kwa telefonu kwa birin ders kwa بچن سر پلی استور آنجی اپ ستوری لور بنویسین دنگ پرتوکان و اف سپان اپلیکاسیون وره همبر و داخلن سر تلفنین خو و پشتا ببن ابونه یا سپانی کو اف جی مهانه ان سالانه چید و گلکشی ارزانه براستی و پشتا اف دری دبی بدومینن و لور ودبه و شو هنی دگور دلی خو دخوازن گهداری بکن آنجی و که اپ پرتوک بخونن ایدی اف جی داخوازا امبیجن گور داخوازا خو هونی پک بینن و لور تشتکی دنجی لزیده بیه افجی پودکست دنگ پرتوکانه ها هم هاتن مثلا me kuhun baştır fam bakın ev podcast denge pürtükan çiye u dibe bahsa çidike nam seri da ji slogan kod ki ez denge edebiyatı begihinim ve dixwazim de hemi mecrayanda bu awaya ki ser edebiyata kurdi be qısadan be axaftin li ser kurdi dibe amçeki seri xwe be eşinin bahsa we bakın u ev meseleye xwendini edebiyatı kurdi بكبر روجاوا ما اف قالك مهمه جبو ما اف مساله خواندني بفي هاوي اف بروجيكت دنگي پرتوکان هات چيكرن يعني ام بيجن هبالين كو ريفبري كو ام بيجن دنگي پرتوکان دكن بانان تشتكي بروجيك بفي هاوي خوش و باش جبو من گوتن گل کتب خوازی چه بکی ام پروژه کی وسا دخوازم پک بینم مجگو دبه سرچ جوان کو براسی پروژه نوسا باش و خوش فدما کو تنگوتن کاچام مروفت کارا خوجوان دور بخی انجی جوان ببینه ببی هاوی من جخواست اجی تریوی کده تریوی خباتا باش ببم کو بکاربن سر ادبیات همه چند تشتن جوارا و بجم و لگل هم ام بکاربن مثلا edebiyat münakaşa bakın, ulusal edebiyatı ağahtar bakın. Taybet edebiyata kurdi, le ne tane edebiyata kurdi, edebiyata cihaneci ve guman dınava van podcastin mında hene. Jber ku ev podcast'e ku hatta has se podcast hatın veşandın. Despek me بگویم به ادبیات کردی به دانستن ادبیات کردی چیکر و پشتا امکان ناف ادبیات جهانی کو مبعث مارسل پروست کرد کو ابن نویسکاری کی جوره جهانی ج ادبیات فرانسی گلک مهمه و پشتا ام دی ساده گریان ادبیات کردی مبعث رومان کردی کرد جبر کو مجار رومان مجاره که گلک گرینگ کو گرهن پودکست گهداری بکنش خالور من بحث رومان کردی جی گریه بحث رومانی جی گریه بفي هاوي دمكو امبيجن وكا من جوارا قوت يعني ودنجي برتوكان داخل سر تلافوني خو بن ابوني و دومان تونكت النافي لور كونجيكا بودكاست دنجي برتوكان جي هي قالكو هم بچن وداري و بخوازن بودكاستان قوتاري بكن بكارم راحتي في بكن بيغومان و بشتا هوني چه بكن دبي قالكو
هم بخوازن yani eğer ku em bejin pêşniyazên ve hebin an rexneyên ve an jî nirxandinên we ser podcastan hebin şikerim bi xwe ji min re binivîsînin yani gel ku hûn bixwazin ser hesabên sosyal medya Instagram, Twitter û TikTokê dikarin binivîsinin bi navê Pirtûk Hezê hesabê me hene ji wir ji min re bişînin an jî hûn dikarin ji dengê pirtûkan re jî peyaman bişînin ez ê ji wir jî agahdar bibim yani bi vî hawî ez dixwazim ka hûn nêrînên we ser van podcastan çêne ka em çawa çê dikin dibê hin tiştên nû dibê lê bên zêdekirin bên ceribandin û pêşniyazên we hebin wek ji bo mijaran jî hûn dikarin pêşniyazên xwe binivîsînin ku yani ez dixwazim ev podcast li gel hev bên çêkirin yani ne tenê ku ez biaxivim hûn jî guhdarî bikin hûn jî bikaribin bi awayekî teblî van podcastan bibin ji niha va spasiya we jî dikim min xwest ez di vî videoyê de behsa podcast dengê pirtûkan bikim danasîna van podcastan bikim ev weke rêze podcast wê bidomînin di sala nû da jî sala 2023 da jî bêguman wê bidome podcast dengê pirtûkan ji bîr nekin bişopînin podcast dengê pirtûkan û dengê pirtûkan jî bêguman bişopînin ji ber çi ji ber ku dengê pirtûkan weke pirtûkên bi deng min got ez çend tişta jî çend peyvan ji ser vê bêjim niha deng guhdarîkirin dime çanda me Kurdan da gelek giringe çima ji ber ku em jê kemne şopiyek em bijin çandeke wisa tenê çanda dengbêjiyê yani guhdarîkirinê tenê em ji guhdarîkirinê hez dikin ji stranan hez dikin û ji xwe dengbêjî ji bo me Kurdan çande evîne eşqe çi zanim yani hemî tiştên me di dengbêjiyê da em bêjin hene ji ber wê jî em ji guhdarîkirinê hez dikin û ev dengê pirtûkan jî wisa dike ku em vê hezkirina xwe bi guhdarîkirina pirtûkan jî dibê lê zêde bikin ez barim em ê eciziyê nekin ji ber wê pêşniyaz dikim ku guhdarî bikin gel ku hûn ji xwendinê ecizin hûn naxwazin pirtûkan bigirin destê xwe weke qaxiz û di malên xwe de em bêjin bi sedan pirtûkan bihewînin bi awayekî online hûn dikarin pirtûxaneyekî mezin ji xwe re amade bikin ew qasbû min xwest ez bi Kurdî behsa podcast dengê pirtûkan bikim û behsa aplîkasyona dengê pirtûkan bikim dibê li xwe baş binêrin heta vîdyoyekî din bi xatirê we